Kalesia riau, Paul o Juan Parancheco. Eri, murin sombar Isaac Payo, ia piliang Barnabas puralang Jerusalem, o ipil kareta Titus. Eri, yech karabe, koch kachin kasaleyong ye ian parala wasao. Eri, ni eichoweta michungan kaun akan, ikawewayong rail tuan masan en rongamawo, me ikin patakiyong men likikan. Pokachepen eitatok en maso o pilmech en sansalmao. Eri, re ab soche ichoneng yangay Titus en circumcised la. Menta ma men krismen. Ab agay aramas, me momoyeta me iray solangkay o yangalapuino. Ramau kiche Titus en circumcised la. Aramas pukach, wailong tuweche liparop kay. Para enka kilang tuan salatak magkichail aniki ni achail kin miniminiyong Christ Jesus. Irail mauki kichailan wiyala lutukay. Eri, se socha man tukiyong rail. Wasa men melen en rongamawo en mimiche remail. Ab irail akan melikamacha kaunen momotso. Iintamech pueki ei socha kachapan ke paisarailo. Pokoch socha kin kachin lipilibil ki aramas. Kaunako socha man patakiyong ye mekochkap. Eriso, rateteke me koch kachkiyong yeyer ei pukon patakiyong men likikan rongamau. Nintuan e pil kachkiyong pichar e pukon patakiyong men suskan rongamau. Wasang ni manamanen coach iwiyalar wan paran men ong men likikan. Tuweche pichar e wiyala wan paran men ong men susakan. Eri, same speaker o son melikamacha Israel kaunakay. Rakateteta me coach kachkiyong ye e puko tatakwach. Israel eri ichipeyo ngayo Barnabas kilelen ach yang puko kitatакwache. Eri kish koros pungkipene mesa pantatok nan pungan men likikan o Israel pantatok nan pungan men susakan. Iche me repekrech se enchamachaman me semuemuekan me mi nan pungarail. Yei mech me inenen tatok lautki melel iyan kapayata. Paul lipore picher nan Antioch. Eri ni anso me picher paratong Antioch. I apelianta mon pekono, pueki e sapung me sansal. Pue mon en olekay me pekaterto sangren James ar parato. Picher wiyasakasak ren men likikan me saulang lar. Ap murin en ol pukach ar parator. E sola yang sak rail. Pueki e masak rail ko me mauki men likikan en circumcised la. Pil reachail men sus me saulang larakan. Repil yang picher masapuekata. O pueki ar masapuekata. Barnabas piliang masapuekata. Eri, ni eitiarata me Israel socha wawaitki alpung nintuan melelen rongamawo, ia patakiyong picher morail koros. Komui utan men sus men, ap komui memorki chiakan men likikan, akaiten chiakan men sus. Eri, yatuan omikak itingong men likikan, en uya chiakan men susakan. Men sus o men likikan kin meorkila poson. Kuchail utan men sus, kaiten men liki metipan. Ap kuchail ese, me aramasa men kin pungla ren coach sangache ni e poson Jesus Christ, ap kaiten sang ni e kin kapayata autepen kosonet en Moseso. Pil kuchail poson la Jesus Christ, po kuchail en pungla ren coach sang ni achail poson Christ. Ap kaiten sang ni achail kapayata autepen kosoneto. Pues soche emen, kak pungla ren coach sang ni e kin kapayata autepen kosoneto. Eri, manan achail kin songosong
en pungla ren coach sang ni achail poson Christ ap katiarakta me kachail aramastipana kay tuweche men lipikan ya tuwe mechpan wewe me Christ kin papatip so ko walap ma ipureng kawata me ikawalar maso mechpan kateteta me ikin uyata sapong eri nintuan kosoneto ngay melamen pin kosoneto kamiyalar oyen kak memor kukoch yanger Christ pola ni sapolme lopo Wemech kaiten ngay memor ap Christ me kachin ye yaslalei eri meur wech me imemor kimech imemor kisang ni ei poson sapolmen coach ye raso me kachin lallalei ye o me rangkiyang coach pain pwekingay isochokin soikowisang rey kalanganen coach ap mamia aramasamen me pungla ren coach sang ni koseneto ermech pan weweki me en Christ pola me kochman